برنامه جنو جندن باش تماشاوانن هجا هفته اکنو برنامه اکنو میوان اکنو ایرو المردی نافچنی سیبین امل پیش بریونه میوان ما دایکا امینه ایرو بمره دایکا امینه براستی دما کم تلفنی کرج بو تبلی برنامه ما ببه گلک کلجان بو و خواسته کو بجلو برگی خوی کردی تبلی برنامه ببه اف جلو برگ جی دیاری اویه گوتم به هفره جلو برگی خو کن براستی ام گلک کیف خوش بو ام ناجی سپاس کنجی کنم به هر بچم با دایکا امینه در حق جیانا خو در حق کاری خو اجمرا چی بیجن ام به هر بچن تماشاوانن هجا نهاجی ام متفاق دایکا امینن دایکا امینه دسری ده جبو کدات توی کنجی دروتی ام سپاست کن کدات صاحبه پیروز و مبارک به مسلسل اثر جوه هاتن از بعدنا و گل کی کیف خوش بوم گلک سپاست کن دایم ناسینات ام جی ام کیف خوش ببینه تماشاوان می هجا جب براستی از باورم که کیف خوش ببین دایت کاری بچک بحثا خوب کی دایکا امینه کیه چت که جیانوی چه در باست بن جیانا دایکا امینه از 55 سالی ما دیا 4 زاروکا ما متخصص از وی کاری بکم مالی نتنی مطبخا بیرک المالی تنی بمینی بیرک سرنگی خوب سکنی است خوازم بشغلن هر کس بشغلی هر بیرک و کم به از ویت خوازم بله دای مینا جنک د جیانی د بسکریک چه تبرو هاتی حتی ایرو تا ایرو ایم خانی ما خرابون بیدری سبینی خانی هم خرابون اولای کچی بون میشه مجبوری دستوی شکر آریز لامی خوب کم آریز زاروکی خوب کم زاروکی خدا نخوندن الحمدلله بله بولو دای جبر پی این ام بیجین خانیه تخرانه ببو تو کارک تکری این تو برا و نکر بو تو کارک تکری کاری مالی بونا از حش کira کاری مالی گلکی نکم در بخوشه پیرک سرنگی خوب سکنی بله دای دما کو تو این وی جیب نکری از نشاشم تگو مالی جیشی چیت کرد در بری مل مالی چی کرد دور ساعت نوی سویه مالی مثلا تو شیوه چیت کری سر سپارش نوسا دروت خواسته تو دشیاندی دروه بله او چه مثلا تکلیه و چه چید بودای تکلیه سر تلفنی بو متکانه کبچی چکولو کریکر مرکلام پیوکر تلفن مراسیا خون پیوکر بله اری سروی تلفن جمرد هاتم مالی چیت کر مدبرویت کانی بله ولو دایده ما که تو شیف چیت کی چه هست کی گله کی خوشه هیچ هاوینی ایشیل منامینی گله کی خوش دورده اون چند کس دخابتن دای هم 5 کس 5 کس تگو چند ساله ورا بکریه اب 6 سال از ویشید کم دای تو مالباتا خود تواهی دورا دخابتن آنجی تو تنی الورا دخابتن از زاروکی خو زلامی خو یعنی دباره ود دباره خوی درید کن بله دای تو آبوری چاد بینی آبوری ترکیه آبوری جهانی تو چاد بینی ای والله از گل کی خوش نبینم اما هر کسی گرک بشغله بخبته کس لیویا کسی نمینی راست یعنی ولو بشغلش خورم مثلا بیشتر مشتری ایتیم برانجی بیشتر میوان تی ایورا نزیکاتیه تی وان چوایه والله بونه و کماله کی نسیم الودر گلک ثابتانه هر رو مشتری منن ددنا دویدری امینه امینه دایکا امینه والله همه حجمتكن اجي حجواتكم گلکی باشه باشه دای همه حجمتكن یعنی دایکه که هی براستی گلک شیرینی ایکو حسنه کسان بیشتر چی یعنی نه تو کاری بچک بحثا کاری خوجه بکیجمه بحثا برا بکی تچوا آوا کر زحمتی چوال برا چه بو آوا کرنا ویده بین توجی زاروک تجی هفجنا تجی بپسکری که چه اون روبروهاتن آبوری چه چه بو اشترکو پیشیل مالی چه کرد دورم متکانه که خوی دی وکر دایده ما کتر مالی چه دکری توی ایکوشتره دهاته تویا اکت کنیسا داوت کوشه کی اری این مکرا زیر مکرا دلار دورم بهتری وکر شخورا چه در باست ببره گلی کی خوشه اری والله گلی کی خوش دایت خورنه بره چه چت کی تو بخو چت کی از خود چت کم تو چه چت کی از همه چیزی چیت کن همه چیه چشیده ده چی شامبرکن کتلکن
کلدوشا دبیچه بله آره ساوار و نیسک و برنج و هر تشت گوشت دای دماکو مشتری بنج میوان دماکو تورا کنگی تینی نیرو خوانا نیرو درسن ما پشت نیرو هاتا براستی ام سانکی نگشتن شیوی نه لفقط ما ام خواستم برنامه خو بتره چیکن سپاس امی کیف خوشی ببین دای تو جزانی که دماکو جن دجواکی دسر نگی خو بسکن آنجی درک بشو بخبتن بشغلن چاوک جدا لوان میزد کن نفسه بله تو ویا چه دبینی تو کاری ویا چه بنرخینی عالیه ما مثلا بجن جنا فلان کس شغله اما برای بشغله برسلنگی خو بسکنی جن چیه میر چیه جن جیانا براستی جی تراس کوتی یعنی رژیم سرنگی خو بسکنن تگو جن جیانه جی دخملینه او جی راستیه که یعنی هر کزیده جواک جدا جلی مزکن جن لهر قاده لهر کلانه دای دماغ براستی ام درت کردن در و ام دشن لقان تای ام المتفاقی ده هر تم مرد بینن لفقط ایرو مدایی که متفاقی دی و ام بیشین کلاگا دایک چی چار جن دنه هه اف هستک چای جبوه چه هستکن هستکم زلام جی کاری بکی اما نلقاسی پیرک باشقه زلام باشقه چه مدایی ای والله يعني سر بيرك يا خوارن بلكي بهتر تي خوارن از بيت فكرن يعني از باورم که جن سر چند خو خوارن جدا زانه چیکه کتل کاشت کن شامبورا کا اورو ویا مثلا بلكي زلام نکار به هر وا خوارن يرسل چيبكي بله كردي بله يعني از بيت فكرن بله دای تو دوازیم در باسی متفاقی بین تو چه کاری خو بحث کاری خوش مرا بکی تو چوا چیت کی تو چه دکی تو چوا درد خی کنم به هفته بچه هیدی کرم کور نه اینها امنجی متفاقتنه متفاقة كتب تو ولی جندني اون دخبتن تو کاری سر متفاقة خجمه بیچی تو ورا چتکی متفاقة خوا ام بنج بيرك البرن ام خواني ام ساعات حشتاتين حيا ساعات 12 ام 20 شكلي خوارني درتخن اوروروي من 20 چشید درتخن 20 حتى 12 ام 20 شكلها درتخن اری ام اورورويا چتكن پراخا چتكن سروپی اشتر بیجم شامبورک کتلک خوارنی وی علیه می کردی ریم دما کل مزد کن براستی جی اف خوارنی تو که جمارتی ده چند آمه هری زده طالب لجبرا چاوایه والله گلکی باشه یعنی جهم نامینی والا گلکی شغلی یه هر بجی دای هری زده جی امکارم بیجن منو جن لبرا کولکتیفک دخابتن ام بیشتر işte minak da bejim tu salate çetki ev hayru revi dadıgre ev kutulka çetke zane çile iştere bejim em penç pirekin her yeki yok o pirek xarna xol mutfağa xo çetki her yeki mala xo ko gom bir şoğlu em penç pirekin her penç pirek xarna marke çekin iştere bir şekil ام ساعة 12 خوانا محاضرة. دايما كون لبرا خوارنة چتكن ام بيجن هور كرنا ويا چکرناویه اون بر چیکن پاش درباسه کلاندن آنجی اکتر اون درباسه جیک دنیه دبی نفسه الودرين فراغات شون الودرت كلينن ها الودري هو فراغات شون بله داي دوازیم درباسه ایرادنه بن ام مزکن تویری ده چتکی کم به افرابچن داين هاجي ام المتفاقته تو شيبي تشتكي وبروشي قالك مزنجي هي تكاريبتشك بحثا وانا بكي جبو شيبي روجيا انجي تو جنال بريجي تشتكي نا جبو تعزيه جبو دعوتا جبو جيمازون مثلا toplu yemek بيجن. بله يعني جبو تعزيه وبيجن جبو دعوتا جي طلب تجوا نفسه. طلب چاوا تجوا؟ طلب بري روجا كجمرت بيجن بفلان روجي خورنا محاضر كم. بله.
ایواریم کارا خود کن شبکم درابن خوارنی خود چیت کن نیرو ساعت 12 حاضر دبل دعوتی. بله دای دماغ اون مثلا بیشتر طالب جبو تازه که آنجی جبو دعوتك هاته دیسان 5 هفته دخابتن آنجی تجدر بیشی مثلا در دور خواه ولی جنجی تینه آنجی متنینه. نه ام تنینه. ام متنه دقیقی؟ راستی والله هر بیشی. والله تساوي سپاس. دای نه دماغ اون خوارنه چیت کن هولو برد تددن آنجی ام بیشتر سر سپارشی وجیم دخابتن جبو دربه. مستر سپارش اجت. بله جبو یه جت. ام دشی ندربه. ایگو هات الورد خون. ایوارا سپارش مرته هنگ به کتل کاچی کن هنگ به شامبورا کاچی کن به مهوانی مهاتنا از ویجی ایواری جوارا حاضرت کن. لا تشوا بان شيبات تبعي علمي. اي والله يعني براستي جي زحمتي دماكم مراولي ميزاتك. براستي اشترى بيجم أصحاب صالي ومديام خوارن كرا دستيم دا أزولو علميم وكيفام تشكرنا خوارني رتي كيف لستكم يعني أصدقائي نفس دماكو تشيتكي كي بيجم بكيف خوشي كي تشيتكي. كيف خوشيتكم؟ مروك دماكو تشتك بكيف خوشي بك براستي تعمويجي جودات بيعني. دبیجن یا شیوی دایکا خود دمام دخونجی وسایه از باور میتجی وسایه میرو نگشتم خابسر امی روزک دنیوانه شیوات تجی بخون دایم هاتم بروشه بر خوشخانه جی براستی وسا سکنین ام دغازم تو بچک بحثا وانا بکی وانا شیوی چا چه دبه انجام بیجن تیده چند حب چه کرن بحثا وان بروشه انجام بیجن خوشخانه بحثا فرنی خو بحثا جهاز خوی دنی تو کاری بچک وانا جمع بکی. وقتنا که جبو 400 انسانیه. صارنا 400 انسانی چیت کم مثلا دعوتك بیتازیبی از دواده چیت کم. دای مثلا اوکی هنگ جن انجام بیشن مال ده دیام دبی مثلا قشخانه چنگوی انجام دنی ده برنج چینابه. بنيو دقرة مثلا إيه تيجي تشتغل سايا بيجن دبيا برنش نابه لفقط دبيا ده شيء دبه برشة ده سالانة هيش تشتغل جوانا هاد نفسه يعني تباهي شيء أم بيجن ترشق جت شيء دبه برنج جت شيء دبه خارنة جدا جت شيء دبه نفسه بله كنب كي بحث بك ابنك برنج تده شيء دبه فاصولي تده شيء دبه أفجي تشتكي دي شيء دبه أفجي مثلا براخ يعني خارنة تازي أولو گوشت برنج ترشک. تا گوشت بود چند حبایه بنا؟ اف 400 اما تيجي از دبروشدي حالو هنا مثلا از درتكم از خورنا 1000 انساني كارم چيكم از تاني سريخو اسكارمي تاني سريخو هر بيجي والله ده نايت كاريبچك باسا فرني خوجي ده فرن ام البراد بينن يعني دوانا ده چه دبه تو چه تخيلنا از نشاش ما باش خمره تجمع گوته ام پیزا جي چيتكن اري نسا اون بخو چيتكن پیزا بخو چيتكن باشه دای شکی چیتکی چه چیتکی از جورنجیاره چیتکم مکتباره چیتکم مثلا فرنی بچوک وکی میوان هندک بن مشتری یعنی او فرنیا وکی گو پیزا بن گلک او ده تبسینه از ویا مزن ده چیتکم بله دایری داویجی کارم پرسکت نیج بکم تو خوارن دما کت خوارن چیتکی تو بروی شیرانی تشتک چیتکی انجی خوارن بیشن سلطه جاجقه برای شیرانی هست؟ شیرانی شیم. اون شیرانی جو بخور برای چیت کن. اون برای آماده کن تیت خم فرنه. چه چیت کی دای؟ ککی چیت کن، قرابیات چیت کن، هم تشتی چیت کن یعنی. چواری عقلت چموی چیت کن یعنی. بله باشه دای سر خیری بدی سعیکاته در باسی اندر بنده ها. دایم بحثا کاری تکرد چه در باسی وی کاری بوم کرد ام دغازم بچک جی تناس بکن بریا تو نکت بو وی کاری تچت کرن تچت کر از مالی اج مکتبت خوند اج مکتبه درخستم دیامه از حفصالی بو دایم مکتبه چنده ده تدرخسته؟ صنفه دوا دویا بله صنفه دوا درکتم دو برام گوزه اهلیت استینم من کاری بوز بستینم ortaokul ders bekir ejder ben mukhont açık öğretim yani. Beli. Mukhont az başarılı bum.
دورا اشوما لیسیش چوم انیورسیته ما شاء الله دای تتف خواندی یعنی نفسه متخصص از گل کی هرسلی بوم متخصص بله تا چی گرته؟ beşat çi tu girtî te derbasê lîseyê jî bû? Çocuk gelişimi xwend yani sınıfê zarokan erê me ew xilas kir me dev jî qereha dest vî karê xwe kirin bêhtir hişîşê xwarinê dikir Belê erê dayê te dema ku pêşiya em bêjin paş kameraya jî te biçek besa xwe derfirê jî kirî bi rastî em dixwazin tu virê jî biçek vekî te got min wênekêş bû te Suriye dahatî te gote min ticaret jî dikirî tu karî biçek besa wanê şivandî jî kiriya şivandî te kiribû şivandî jî kiriya dovra ez piştî zewicîm jî min ticareta Sûrî kir min fotoğrafçılık dikir ez tere bêjim hat tiş destên ve dihat min dikir yanî her tiştekî baz nadim elîşî Tewana jî kiribû zehmetiya wî çi bû herî zêde jî em karin ev bêjin dema ku tu ticareta bi Sûriyê dikirî çû dehatî çûndin û hatina wî jî bi rastî dema ku em lê mêze dikin em zanim ku gelek jî zehmet heye gelekî zehmet bû ama mecbûrî bû zarokê me hebû me zarokê xwe dane xwendin zarokê me hemka xwend bi ser ketin elhemdullah yani dayîkekî bi serkeftî li kêlega wan jî em bêjin li paş wan e zarok jî wisa bi ser ketine yani rastî ev kêfxweşî ye yani ji bo te jî ji bo me jî ji bo em jinekî wisa dibînin ji bo me kêfxweşî ye dayê dema ku em li pişt xwe jî mêze dikin bi rastî gelek belge jî heye te dema ku van belgeya derxistî zehmetiyek çawa hat pêşiya te tu çawa van belgeya derxistî tu kura derxistî heta Stenbolê ez çûm ez ketme sinava da Belê yani ji bo vî karê xwe xwarinê ew qasî meraqam ser karê xwarinê hebû yani mealimiyaza yani min got çocuk gelişimî xwendiya mealimê zaroka yani min dev jê berda min dest karê xwarinê tu vî karê jî dikirî dema ku min nekir yani mistan qizınç kir ama ez neçûyî min nexwest ez hermê de ev bêhtir hicvê karê xwarinê kir Belê dayê dema ku tu çû İstanbul tu tenê diçû? Ez tenê çim serê xwe çim ez karma her mehaya Avrupa bêjme te îlkokul terk yani sınıfê diduwa ortaokul lîse üniversite hemme açık öğretim yani mij derve xwend Erê wala dayê bi rastî jî pîroz e yani ev tişt yani mirov gere wisa berxwe bide gerek pîrek berxwe bide jin berxwe bide herî zêde jî çima hewceyê jin berxwe bide Yani ber pîrek li berxwe bide hema yani tiştê bixwaze karê bike tiştê bixwaze karê bikire karê zarokê xwe meyzênê karê alîkariyê bide feqîra yani her tişt destê pîrekê ve tê karê bike yani gobêne serê xwe karê bike Dayê dema ku tu şivantî dikirî yani bi rastî dema ku em lê mêze dikin wisa tiştek balkêş e Şivantî halo miştergo diya me ez neşiyan me mektebê sınıfê di duaz derxistim heywanê me hebûn Eşyan me ber heywana. Ew jî nisêbûn bûne wisa? Li ev yani gundekî nisêbînê. Belê. Ew dem çawa derbas dibû? Heywana re jî xweş e dixwaze heywana kêfa mij heywana re jî têz meyzê ama min tiştekî dî dixwast hanî weke bê îşî xwarinê mektebe xweş e yani yek bixwînî jî xweş e xwendin jî xweş e Yani tabii em dema ku lê mêze dikin yani tu şivantî kirî tu wênekêş kirî tu elîşî kirî em karin bêjin wana tiştek te ew nekiriye yani tatmîn nekiriye te paşê te xwistiyana xwarinê xwarinê ez her kesî têr dikim feqîr û feqera têr dikim her kesî têr dikim müşteriyê min jî gelekî jî memnûn ez jî gelekî hejwa dikim ji bo jina tu karî bêjî çê jin ez dixwazim her jin ser piyê xwe bisekinê her jin helbendî zilamê xwe nemînê çavê nelber destê zilamê bê yani ber bişuxulê Yani pîrek çi zlam çi şêr şêr çi jin çi mêre Maşallah Dayê em bêjin sadece jinê ku ê zewcandîne ê ciwan jî gelek heye û bi rastî jî dema ku em civakê mêze dikin ciwan biçek kapitalîst sîstem wan digire hêla xwe yani wan digire durê xwe ji bo çanda xwe ji bo mesela şîvê tu çê dikî jî bi rastî çandkî me ye yani karê tu kirî jî çandkî me ye ji bo van ciwana bikişên hêla xwe zane bû xwe nasnama xwe tu karî ji wan çi bêjî
شو أنا هني أستخدم أزجهكي جهم أزبيج مزنا أستخدم جهكي هي مصدر بكم أز بيركي في باجاري حمك الجم خب شغلين أستشتكي من أستخدم لا أصلا مقارنة كولكتيفك تشتكيكم بجنيفرا اللي فقط قالت تكليه مروف هبه يعني أزي تشيكم أزي ويجي تشيكم بس ناخذ والله مباور أنت تشيكي والله زي تشيكم باشا داي أزي كديبكم بشتي بيناكي شو بقديم ديتي زي شو بقديبكم بس ناخذي يعني جنجي براستي به تواهي به بدو بشغل رنگك جدا جي درتي وتشتي خوش درتي هولي اللي فقط تشتي هناك جن خدك شينين هناك جن دبين ام دغازن دمال دبن يعني جن دما كد قاده تواهي بنسا اوسا بالرنگي خو جودانه بالرنگي خو خوشن قلنا من إنسان كي دبيجي مع إنسان كي خندوان زانه يا ده إنسان كي بقري إنسان كي دركبي بشغله بقري بعقل ترزبي بيش أين نوسا راستا والله بس بتفكر دايما خابنم هدي دي جتين داوية برنامج خو هري داوية مدغازم بيامات هي داوي بقرن تجبو جنا جبو جني كو بغوازن سر نجي خو بس كن تكاري جبون چه بيجي شبوها چه بيجم از وی کاریدکم از خوازم هر کس کی کاری کی خوب کی از خوازم پیرک المالی نرونه مالی تشتكي نادي وعيش تشتكي نادي يعني برش خورة بشغلن از ويت فكرم يعني سر چاندا ما تكاري جوان تبيجي يعني جن اريم دغازن بخبتن اما چا بخبتن يعني چا بخبتن كاري الي شيش خور چيكي كاري هر تشتي بكي يعني دانوستان نبكي هر سوكي تشتكي بكري بهارات بكري بفروشي يعني الا كي نخوارن دستي چه بوري بله بل مالي نروني رونشتنا تشتكا خبطاندن حوجي يعني سر نجي خو بسكنه حوجيه خزانه بسكنه يعني جنك خزانه يعني ام بيجن ناسنما خو چاندا خو زمان خو دماكو زانه اوسا بسر نجي خو بسكنه جدايه اما جنك ام بيجن سلپاتی هر جی کی بشغله او جدايه نفسه بله ولويا گلک سپاس کنده جبو تولی برنامه بود دیسا و ام کیف خوشی بوم براستی. اشی گلکی سپاس کم اجی بهات نوا گلکی کیف خوش بوم. سپری که زنگ گلکی موزن چه بو. در بکیر و داده بدری از نه حاضر جیو اما دیسا چه بود. گلکی خوش بو. گلک امشی کیف خوش بوم کلجان تا او کلجان رحیته مویه هیس کره يعني كتدلي ماجي ام سپاس کن دیسا هر هبیتو. إن شاء الله دستولن جوا صعب ديسا زيل هبيابم ورنا بيدري صعب دايم روجا كميورن خوارنا تيجي بخون سرچاوا كنجي ونهاتن بله تماشاوانن هجام هاتن داويا برنامه‌ان خو اف برنامه براستيجي كلجان برنگ بجوش در باس بو كلجان داي خو نشان دا ما ام جي بيو كلجان بوم براستی سروي واتي ام كارم بيجن كو دايك جن گلك برخود دن يعني برنامه ما تفهم دما کو دایکا جنا گودار دکن ام کیف خوش دبن ام بی رنگی ام دوازن جن هرتم برخو بدن و اوسا بردوام بکن حتی برنامه یک تنه ببینین خیر خوشی ده بخاطره و دم باشه